салом дӯстони азиз ва он бинандае ки ин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд, яъне ба радиои озодӣ ва ҳоло озодӣ видео канали махсуси радиои озодиро барои шунидани хабарҳои муҳими тоҷикистону ҷаҳон рӯшан карданд ва то 5 дақиқа моро ҳамроҳӣ кунанд то бидонанд ки имрӯз ва дирӯз ва ё ин лаҳзаҳо дар дунё чӣ мегузарад. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар хидмати шумо ва дар рӯбарӯи шумо. Ман ин барномаро аз шаҳри Прага, ҷумҳурии чех барои шумо тақдим мекунам ва ҳоло дар Прага тавре мебинед ҳаво абрӣ аст, соат ба вақти инҷо 4:07 аст ва ҳарорати ҳаво ҳам хеле паст ба фарқ аз Тоҷикистон, ки дар унҷо гармои ҳаво ба беш аз 40 дараҷа мерасад ва мардум кӯшиш мекунанд ки дар соягӣ худро панаҳ баранд. Вале мо тавре мебинед дар орзуи офтоб ҳастем ки тобистонро ҳадақал каме бошад дар гармӣ сипарӣ кунем. Аммо ба ҳар сурат ҳеҷ боду ҳаво наметавонад ба гуфтугӯи мо шумо таъсир расонда бошад, чун дар ҳама ҳолат мо талош хоҳем кард ки барои огоҳии шумо аз хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон саҳмгузор бошем ва албатта чун ҳамеша ки дар ин шабу рӯз ҷоми ҷаҳонии футбол дар Русия баргузор мешавад, хабари аввалини худро аз натиҷаҳои ин бозиҳо барои шумо шурӯъ мекунем. Ва тавре агар шумо дирӯз дида бошед, дастаи мунтахаби футболи Фаронса баъд аз пирӯзӣ бар дастаи Белгия соҳиби рохати аввали бозии финалии ҷоми ҷаҳонии соли 2018 шуд. Қовозмоии ду даста шуми сешанбе дар варзишгоҳи шаҳри Санкт-Петербурги Русия бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Фаронса анҷом ёфт. Имрӯз бозии дуюми нимфиналӣ дар шаҳри Москав доир мешавад ва мунтахаби футболи Англия бо дастаи Хорватия рӯбарӯ хоҳад шуд. Бозии финалии ҷоми ҷаҳонӣ рӯзи якшанбе доир мешавад ва таври хабаргузориҳои Русия иттилоъ медиҳанд, ФИФА 12 футболбози наврас ва мураббии онҳоро ба тамошои ин бозӣ даъват кардааст. Вале ба қавли ҳамин манба вазъи саломатии ин футболбозон ва мураббии онҳо баъд аз будубоши 2 ҳафтаина дар ғори обзадаи торик мавриди нигаронӣ буда ба онҳо сафар машварат дода намешавад. Агар бихоҳед бидонед ки ин кадом наврасо ҳастанд ё ки сухан дар бораи кадом наврасо меравад, шояд шумо ҳам огоҳӣ дошта бошед ки рӯзи гузашта охирин бачаро аз ғори Таиланд берун оварданд. Амалиёти наҷоти кӯдакон бо иштироки ғаввосони хориҷӣ ҷараён гирифта, ба онҳо воиди нироҳои баҳрии Таиланд низ ҳамроҳ шуда буд. Дастаи футболбозони наврас баъди тамрини 23 июн ҳамроҳ бо мураббияшон ба пажӯҳиши муҷтамаи ғорҳои вилояти Чианг Рай рафта буданд ва аснои тамошои ғорҳо борону сел даромадгоҳ ва туннелҳои дохили ғорҳоро баст. Ва 2 июл гурӯҳи ғаввосони Британия футболбозони гуруснаву хастаро дар як ҳуҷраи қисман зери лоёба мондаи ғори Тоҷик дар масофаи тахминан 3 километр дар даромадгоҳи ғор пайдо намуданд ва баъд аз таҳқиқи чандин рӯза роҳи ҳал, яъне амалиёти ихроҷи дастаи футболро онҳо аз дохили ғор танҳо 8 июл шурӯъ карданд ва дар марҳилаи аввал 4 наврасро берун оварданд. Баъдан рӯзи душанбе 4 нафари дигару рӯзи сешанбе 4 футболбози ахир ва мураббиро аз ғори торик берун оварданд ва умедворем ки сиҳати ин наврасон ба ҳамин зудиҳо барқарор хоҳад шуд. Ва мо бармегардем ба Тоҷикистон ки унҷо низ тақдири 3 ноболиғро ҳал карданд. 3 ноболиғи аз сокини Панҷакент ки онҳо барои қасди тарконидани бинои ҳукумати шаҳр ба зиндон маҳкум шуданд. Додгоҳи вилояти Суғд Ғуфрон Ҳайдарови 17-соларо ки замони содир кардани ҷиноят 16 сол дошт ба 6.5 сол ва 2 ҳамсоли дигари ӯ Ҳайдаровро ва Ҷабор Миркамоли Ҷаборро ба 5.5 соли зиндон маҳкум кард. Ин 3 нафар ба терроризм ва ташкили узвият дар созмони ифротгароӣ муттаҳам шуданд ва бояд гуфт ки ин 3 нафар авоили соли гузашта замоне боздошт шуданд ки ба гуфтаи мақомот бо раҳнамоии як узви гурӯҳи Тунраи Давлати Исломӣ аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ маводи тарканда омода мекарданд. Худи наврасон дар додгоҳ гуфтанд ки қасди таркондани хонаи ҳамсояро доштанд, на ҳукуматро. Дар ҳукми додгоҳи вилояти Суғд ки рӯзи 10 июл дастраси радиои озодӣ шуд, гуфта мешавад ки ин 3 нафар ки ба ҳам риштаи хешу-таборӣ ҳам доштанд, давраи омӯзиши сохтмони бомбаи худро тавассути интернет аз бар карда барои амалӣ кардани нияташон маҳсулот ҳам харидорӣ мекарданд. Обидин Мақсадзода, як коршинос, дар додгоҳ гуфтааст, маҳсулоте ки аз рӯи нақша ин наврасон бояд бомба месохтанд метавонист таркиши харобиовар дошта шавад ва наврасон
اتهام تهیه مواد ترکنده رو در دادگاه رد نکردند ولی گفتند که قصد آنها ترکاندن بینای حکومت نبود بلکه می‌خواستند خانه یک مرد ثروتمند محله خود را منفجر کنند. این مرد با گفته متهمان پیوسته آنها را اذیت می‌کرد و می‌زد. اما دادگاه گفته ثبت صدای صحبت این جوانان و نسخه های مکاتبه آنها با عضو گروه تندروی داعش را در دست دارند که برای ترکاندن بینای حکومت شهر آمادگی می‌دیدند. از جمله در مواد دادگاهی ولایت سوخت گفته می‌شود که وسیله اصلی مکاتبه جوانها با اعضای داعش شبکه اجتماعی ایمو و برنامه اینترنتی زیلو بود. ولی خویشاوندان نابلغان محکوم شده گفتند که تلفنی دستی هر سه آنها با پول پدرهای مهاجرشان به خاطر تماس با آنها خریداری شده و آنها هیچ انتظار نداشتند که برای چنین هدفها استفاده می‌گردد. در دادگاه والدان اقرار شدند که پسرانشان واقعا تلفن بازی می‌کردند. در عین زمان یک منبع از مقامات انتظامی که پرونده‌های مربوط به تروریسم و افراطگرایی را تحقیق می‌کند روز 10 ایول بر رادیو آزادی گفت نزدیک 80 نابالغ تحت تاثیر عقیده‌های افراطی برای شامل شدن به گروه‌های افراطی به سوریه و عراق سفر کردند. او گفت همچنین بیشتر از 20 نابالغ در یک سال اخیر با اتهام افراطگرایی بازداشت شدند. و یک خبر دیگری ما هم موردی که در موضوع دادگاه است. دیروز عبدالله کننده دولتی طلب کرد که ژورنالیست و رهبر گروه کوین خیرالله میرسیدوف به 13 سال زندان نظامش سنگین محکوم شود. علاوه به این میرسیدوف به قول دادستان باید خسارات مالی به بودجه ولایت سوخت وارد شده را پورا پرداخت کند. حجم این خسارات نزدیک 124,000 سومانی و یا تقریبا 10,000 دلار گفته می شود. وکیل دفاع عالم زاهدزاده سابق رئیس بخش جوانان حکومت سوخت هم پرداخت 50,000 سومانی جبران معنوی را طلب کرده است. خیرالله میرسیدوف در اول بر اساس 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی متهم بود. اما روز 21 می امسال دادستانی گفت تفتیشات این ماده را بنابر سبب اثبات نشدن از پرونده خیرالله میرسیدوف بیرون کرد. ضمن بازداشت خیرالله میرسیدوف باعث به انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق بشر و آمریکا و اتحادیه اروپا و دیگران شد. آنها آزادشوی بلافاصله ژورنالیست معروف و تشکیل دادگاه آزاد و منصفانه را طلب دارند. میرسیدوف روز 5 دکبر سال 2017 دستگیر شده بود و خودش در سخن آخرینش دیروز گفته است که او تلاش میکرد تا این وقت نام تاجیکستان را با شرکت گروهی کوین در جهان بردارد ولی او را میخواهند که با گناه‌های ساخته یا عیب‌های ساخته به زندان اندازند. خب کمی دیرتر ما خواهیم دید که تقدیر میرسیدوف چی می شود و دادگاه چی حکم خواهد کرد. اما یک خبر دیگری ما درباره اون است که تاجیکستان یک شرکت عظیمی دولتی دیگر را به فروش گذاشته است. با قرار حکومت این دفعه سهمیه های کارخانه پیله را می فروشند که از کارخانه های مهم ساحه کشاورزی به حساب می رود. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی برای فروش پیله مزایده بین المللی برگزار می کند و خریداران کارخانه می توانند صاحبکاران خود تاجیکستان و سرمایه‌داران خارجی باشند. قیمت ابتدایی شرکت پیله تقریبا 4,911,000 سومانی برابر به 400,000 دلار آمریکایی می باشد و باید گفت که پیله کارخانه عظیمی است که کل صنعت پیله پروری را در تاجیکستان زیر دست دارد. شرکت در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان 39 شرکت‌های زیرتابع دارد و کارخانه با توت پروری، استحصال تخم کرم پیله، کرمک پروری مشغول بوده. یگانه تامین کننده کارخانه‌های ابریشم با محصولات خام می باشد. حالا 1 کیلوگرم پیله تر در بازار جهانی 6 دلار ارزش دارد، اما با پیله پروران در مناطق تاجیکستان برای پرورش هر کیلوگرم آن قریب 5 و 6 سومانی پرداخت میکنند که کمتر از 1 دلار است. خب بیننده عزیز، اگر خواهید که تفصیلات این خبر و خبرهای دیگر رو بخونید و یا نوارهای جالب رو تماشا کنید رو بیارید به سامانه ما www.azadi.org که شبانه روزی در خدمت شماست و همچنین به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. من شعله گلخوجه بودم که در خدمت شما قرار داشتم و طول چند دقیقه برای شما خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را گفتم و حتما شما را بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم چون همیشه منتظر میشم و باوری دارم که شما نیز حتما چون پیشتر ما را در برنامه‌های بعدی نیز همراهی خواهید کرد، چون ما دائم کوشش میکنیم که در هر نشر برنامه و خبرهای خودمون گزارش‌های جالب و نوگانی‌های نو و جالب رو برای شما پیشنهاد کنیم و سپاس میگم از همراهیتان، از آنی که وقتی خود را برای ما دریغ نمی‌دارید و با برنامه‌های رادیو آزادی هستید. من شما را منتظر میمونم ساعت 10 با وقت پراگ و ساعت 1 با وقت دوشنبه.